Yamoche mo akwa Adom TV sunie ene ye January bosom ne de toso aduonu enwotwe na je se meme de dru se ne Nnawotwi enya abope na Nnawotwi dwumadi na yesi nkonya na ye de brɛ ewo TV so na fe radio so ma mutie wa sempa 94.7 FM ye de dwumadi e free studios ha 355 Fanofa Street ewo Kukumlimle midin the chief Jerry Forson me da se sami me de bia ogebre na fe o kan ye ho sa dwumadi so ena ensemo na Nnawotwi no atwa aguo no ye yinia hu hia se sanso gebre don hwere mienu na sanso esi nkunya na ye dwendwen ho ebio menda production team ase omo chichire dwumadi ye hye ne kama e de soame na me so me de ebe somo baby a wo bia ye mo bibia chibio e mo bibia akwa aba brother ye twa mu awia ena krata free NDC amayoko no akache krata na general secretary Owura Fifi Kwete ne sa ehyaase aye ensachraye ewodom kuma mo mrahye bedwasie wo mo ba no dafo wo mo leadership MNT minority leader ene ne deputy chief whip ne ade nyina no ya ensachraye ewo mkata ne beto abontene no na initially na aye binim kura adwene mu na kakra so no kura bi anim enso yekom na se no kura ewo mu a na even minority MPs no kura no na bebre no abom pusa bonu be say take one by surprise it's say wo mo che say wo man sheda antwetwe mu nkomo anhwe ne abonu friend consultation engagement say ye dia tumu ana say yenjin tumu san nkomo no mo che say ankoso enu achi machebejafo no be ye duosia e de krata ba say nkebe ya mpanifo entrensensan na wondwene ho kakra ansana enso general secretary be kan say sana mo no amatu no enyade a wo motwesan a ebeyeye enu achi ensem no atwentwumu enkomo bebre but na opania na asem no fa no ho bi ti say honorable Haruna Idrisu na oye minority leader na yente ne nka but on the nchemu aba say as far back as 18th November 2021 ahana nkomo no ewo no and then minority leader ebra no ye minority leader no otro krata e de command the then general secretary ene oye national chairman Owura Johnson Esiedum Ketia e de proposals ahuduo bi a ebeboa kwan minority fo befa so e de wo mudwuma e wo emrahye bedwasie ho amongst the proposals no na election of minority leaders na ka ho kwaya dom kuma no mo betimi apa wo mo akandifo e wo mrahye bedwasie e ho sakrata no opani chese ekoka amayoko no ensa enso roni be say it was ignored 86 2021 no sa proposal no na e wo hodeda MNT beye once and twice aba say yen sachaye e wo leadership nim mamrahye bedwafo no bebre no wo mo oppose menti entumi amba so now anapan koma ye twetwe ni say ye koye nimu no ehu behia say emrahye bedwafo no ano won be paw wo mo akandifo and it goes for both ways say majority or say minority emrahye bedwafo no a ene so mo pa wo makandifo mentem ho ase ye beji atum ye ngintum ni de na wotwa hwehwem nkoma but ene ye pese ye hwe say ebredu a say emrahye bedwafo no ankasa no ye ma mo akwanya na wo mo pa wo mo akandifo ana eno ne nkoma edikan san nkoma yi ansa na ba beto dwa no na auditor general edi adwuma wadi no from March 2020 to June 2022 edi abetuja efe kura na efi ase aye bobo ho NDC for de omu de ebetu mu a auditor general's report our year no on COVID-19 yebeka say 12 March 2020 and I recorded the first COVID-19 case ewo Ghana ha and nkakra yensomu yempesika de aboye hombra ne ade nyina no sika auditor general say Ghana yensakan eye 2021 billion 844 million 189,185 cedis and 24 pesos. Sesika no djuma ben ye didi efa COVID-19 no ehu ene ebeje na fe yahwe some of these public funds any kwan a ye fa so e de yensa bom because sesika ye kan yenya sika ni bi ekofa sika ni bi free contingency fund and afa World Bank group so ma ye sika ni bi so na IMF ko ya ene yakom hokope bailout yi omo ma ye sika COVID brain and Africa Development Bank so MI Sika European Union and Yeton Bank of Ghana COVID-19 bonds and so can say screen na abu ano no and it says Sika no and kwan ben ye be na sa public funds yen abusing no yen ne basa because ye ka oni aban mu nkofo kasa babia ne nti aba begina babia sisi aba begina
omobo Russia Ukraine war no about COVID-19 enso COVID-19 no oman yi enyamu sika pa enkomo mienu na napai ye ba betwetwe na afi yaje won so so adwenche abedafo ha ebi so ba bedwan ne ewo ahoma no so zoom na afi ye ne omo atwetwe enkomo midin at the chief Jerry Forsen and some way and Eddie Bro Nnawotwi